maga kage kacha chakore sani machiegni nyinga Simfronzo Kinda. Jalub jatend piny Kithure Kindiki otimo limbe mar rango gedo mar kar tiegruok kod pith rech makabonyo e kaunti ma Kisumu, mabende geno ni biro konyo e bero ngima jogo mapidho rech kod jodak ma alworano. Omenda duto mitiyogo e loso kar pith rechno romo bilion 1.3 kendo biro konyo e pith mar nyithi rech maromo milion 28 higa ka higa. Tok tieko gedo mar kar pith no, ibiro ket pi maler ma chiwo alwora makare mar dongo ne nyithi rech ma bang'e ibiro chiw ne jo pith rech mopogore opogore. Kar pith rech makabonyo osechopo 15 kendo igeno ni ibiro tiek gere e dwe mar 6 higa mar 2026. Mbegu maalum ya samaki, aina mbalimbali ya samaki ambayo imekuzwa kisayansi, kitaalamu, ili tuitumie kuongeza samaki wetu katika ziwa la Victoria, na pia wananchi wengi ambao wanaishi sehemu hii ambao hawako karibu na ziwa waweze kupewa hizo mbegu wakakuze samaki katika mashamba yao. Kwa hivyo hiyo ndio madhumuni mkuu ya mradi huu. Huu sio mradi peke yake ambao tuko nao sehemu hii. Vilevile tunatengeneza sehemu za kutengenezea samaki. Already tumekamilisha project 3. Moja Siaya, moja Busia na moja hapa Kisumu. Lakini tuna zingine 9 ambazo tunaanza. Zile tunaita fish landing sites. Fish landing site ni sehemu za wavuvi kuleta samaki zao. Zimewekwa vyumba vya barafu vya kuzuia kuoza kwa samaki. Kuna soko ya samaki pale mahali wavuvi watatengenezea biashara yao mahali pasafi. Hapisaz Magdu